Lessons of the past or say emre atwamu ho adusua abusuafo na otwe asan abeto yembio London Ghana Merinda akwanhwefo Sabbath school na afi trosemu empensempensemu ye no waye adusua no bia enne no ye pese ye no hwe adusua etoso edu so wo hwe natifi asam na o se emre atwamu ho adusua ye ba sisia de toso enkron na ochi mu no ye pese ye no edo asiko na fe ye hwe ne toso edu no Bible say ye cry down ko fucking kan. Sometimes relationship with God needs me more to cry so show to be when we did this. No tro mo say Onyankopon ena de mo free Egypt e de mo ba promised land no so. Nkompo ko hwa omo present situation omo ni say nyame a oye that time no obeya mana proso. Great. Ade chikronkron yebema munyina akwaba na afi yede nchiaso nkonso edema munyinara yebeda mu asesronko kwanso se de biara danso yenemu na yesa edisuan yi yewo adomti na otwe asan abetui yembion wama ya kwanya nse yembetena fidue mu ase ne yenemu enche sa edisuan yi kwata munyinara edisuan ni wusua no eye enwom enwoma no yene waye edisuan no bebre last week na yene ehwe edisuan de toso enkron na ochi mu no yefese yene do asiko na fe yehwe ne etoso edu no maboafo no aye krado enche bia meba be yomo akyeremo but answer na no ma yenkutie enwom emfiri London Ghana Merinda akwanhwefo church kwafo homra
yɛda yɛnuanom church kwafo ase anwuma ɔmode abrɛ ɛne na mefa saa kwanya yi so na ma da wɔmo a ɔmo nso ɔmo hwɛ yɛn na afei ɔmo bɔ yɛkyi dɔn ma de biara da yɛde saa adisuan ɛde ɛbrɛ mu 3ABN TV Ghana ɛyɛ adwuma kuo soronko a de biara da yɛyɛ saa adwuma yi a ɔmo fa na ɔmo de kɔ wiase afana nyinara 3ABN TV Ghana ɛyɛ ankrankra wafa TV adwuma de ato ɔmo so sɛ wɔmo de onyankopɔn asɛm ɛna ɔmɛboa ma ɔmo amana atre akɔ wiase afana nyinara enti yɛka asɛm no na yɛyɛ adisuan na ɔmo nso ɔmo fa na ɔmo ehwete edi ko wiase afana nyinara 3ABN TV Ghana yi sene ye a omo nyem fa mpemfa so nti eya na ehu sikasam eden pa ye yesrew sa wo hwe yen a fa won number na ebepie wo yemfoni nani frɛ 3ABN TV Ghana obi baje wo so na afei mwaka kra won so betimi no wo de aboa wo mo sara nso na Hope TV Ghana nso efa service ye de ko wiase afana nyinara se wo tie na se wo mo asonko bia pese wo de boa Hope TV so wo mo nso omo number ba bede yemfoni nani so fa na frɛ obi baje wo so na wonso nto waka kra wo de beboa no onyankopon ebihira ebia na wonso okwan a wo fa so e de ache onyankopon asam enno yakobrekum mamu nso a Hans Stevens ye TV foforo aba kra a omo nso omo afa onyankopon asam ebo hu da ropa ye enam se afei na sa TV dwumade ya hya ase ne nti omo nso omo hia momo akakra sa wo hwe ye na pese obo Hans TV a no kwasem se omo nso on number be pie yemfoni na nifa na frɛ obi ba jo so na afei kakra bia obetimi no ode aboa womo ene mame na womo a omo ofidua mu ha sei ade enkyerɛ mo na afei yemfa yiti enu adusua no media musomfo Bismarck Mensa ende ye ho adom me wo Elder Hansen asamoa eka me ho Hans yemo akwaba great that's say ene ye to ensa fro watimi aba ho nso ayefa pa ye me hu kente idea we say o home ne o enchen ho great why are there me that say ene to ensa fro watimi aba me come anima sister Agnes Teten so ena ete wono izage yemo akwaba great madam wase say ene wa pa na fe me ko etuo no anso a Elder Dr. Alex Collins afanso eneti etuo no ano Elder yemo akwaba great madam wase mi ye say efie ne abrabo mu nyina no onyankopon ne mo edi ni ye great ebeda nyankopon ase ma yenkati eni na mema Elder Collins mo empire emaye na mema mo empire nyansa efriwo ewrade emredru se yebesua wo ho asem de estre bebre sefa bedom ye yesa stress ma ya ho brase wasem ba ye nchen a esi etu ho anamon ma ya ho brase a yebrebeje wasem ne etu sa anamon no yada wase efisi ebisa we ewo doba yesu de no amen great yenhwe yenka abosem no atifia asem no say lessons of the past emre a atwa mu ho adisua ahodo no yenhwe enka abosem no ye Psalm 78:3-4 Psalm 78:3-4 ose dia yatie na oma yehunu na yen ejanum akatra yen no yeremfa hunta wonba ye ka intrima erade ayeyisem ne nitumidie ne nanwanwade awaye no amen yes before ye be hwe addition ye ka se emre atwam ho addition na say history like emre atwam ho ye de ba yankasa yen addition mu a abakosem mfaso obe na yenya ebinu bohu degree kura ko ye PhD that's it say send your okay no no kwasem ni said esi yehunu ba bia ye fiba na yetimi ehunu ba bia ye wo na yehunu ba bia ye ko sa nti ye ne yadofo a yetie nyina ye nim se obia ewo abakosem everybody if you don't have a history you are not a people nti penny for no e can say be say we few krum hene aben a oyira wa biabo ase that's right sometimes it's not just the present wote ebiabo na ase but ubehunu krum hene so a na wunim krum hene no aban no ba bia efiba enti yen as unyamemba no abakosem hu hia papa se metiwe mentimi anhu ba bia mefiri ni nyame di medru ma yeye be ketuwe if I look at my life na me hwe
pa say enkurabere mu baby enyame di me afiri na wonan bobo fam sometimes bi maybe nye kura de ye kura na enyampabo ne bi nso kote no a eno no bra obe bra nse wanya foforo na apraketo anhwe ya gese ukọ afumu akodo ajehu sika. If you look back on those areas nso hu tumi ye den na ukọ ahomache ekose nso kotwen nso. That's right. Eswa de bafie na wo check ya na enne nyame adom enuru ba bia ye pede but ubi hot water na cold water na nyina aba na say wo de nyame ase. In this thing no, all the psalmists they never forgot what God had done for them from the past. Bibia ni ho a ema wo mo ni gye esen kwan ya nyame ode wo mo afa ajanom afa so abedru sa abre no ti o mo bu nkompo ko hwe a o mo present situation no mo nim se nyame a oye that time no obeya mana broso. Great time. Excellent. Nyame sim keni fapem because niema e wo tro ni ma nyame ama afa ne honhom sama nkofo atrato ne ye atwam o si hungu tro ni wa atrato ha ma yese ya ye bre ya to ye de bebo ya brabo nti se nka ye history nka ye ni fapem bi ampo ye gina so. You see, those who refuse to learn from history, from the past, repeat the same mistakes. And the debate adjon say, "Sa history the atwam no the end yesu free. I be boy a shape how I live your brabo." Yeah, madam was say, madam nyina say my boy attention addition dynasty ne kwan mu amaye. Enti abusiafo ye ba hwe some historical enema bi asisi be ya hodo be nambi na fe yakasa ho ne ahwe adia ebetimi asua afri addition hodo ebetimi asua afri. First of all, yenhwe Psalm 78 na fa bi ye de ye yanka abosam no. Sister go be kan Psalm 78 no ba ye be yimu na yakan no kakra obekan verse 2 no 9 10 na fe 55 to 56 na fe wakan 65 no so. Okay, mpam trauma me enter radiasem. Me bue manu me buo mu. Me yi atiseme de se akasa bebuo. Eni ye 2 na ye ko 9. Efrema benni. Tadua krafo bematofo wadani won eni okonda. 10. Woni onyankopom apamso na nemranso 1% onantimu. 56. 55 sorry. 55 sisi opampam amanaman won enim na wotwe won enwunyade suntonto che no homaso na woma Israel musian quote na won to madan mu. 56 nanso oso srusru nyankopon hwe tinus watua na dance sem no wani so 65 sisi na radi nyane se obi a ofri enamo se okatachia ensa manuhuru amen. Great. Enti ye hwe your friends say abakosem a anase niema abakosem atrapo ye ben na sa enwum yi edanadi ede achre na niebemben na yifi se ACC e wo sa enwum ya yakan emu sa wo hwe Psalm 78 na. Yeah, Bismarck say Psalm 78 osofo Asaph ne Troy. Now can Psalms more Asaph ne Psalms ne recurring theme. Ne Psalms ne na focus on a period that say a period that there was injustice, a period that it looks like Onyankopon erefinema. Now kind the whole of Psalm 79 or trio madrin senior maybe so. Or trio madrin see the Lord's past leading in the life of Israel. Now trio mo say Onyankopon ene demo free Egypt. Edimo ba promised land no so into some particular example be or some kai say mudru baby na nsuo da ho there was nowhere na mo betima cross nsuo no onyankopon na pa nsuo no mo maamo mo kai say dru baby na nskom demo onyankopon na free ebuo mu emaamo nsuo mo kai say dru tembi na musuro onyankopon Bible say God was pillar of cloud in the daytime and ajo no asabe ye eja a guide omo nti ode omo fa we nyina mu na osade omo fa
times are omaye faithful to God omadi no krama onyankopon no mahu onyankopon na yem ye ne protection any times so omanye sitia mo onyankopon na omahu the consequences na we nyina na or draw lessons no say the same God now odi na nanom a file move from Egypt at the Abedru promised land no the same God na wo ho now say yesitie manyame a sene oyema ye na nanom no he will come true for us. Say ye adwen say ye ntio nyame asem so a sene ye nananom enya consequences na sa ne enso ebeba ye so. Yo, me da say dog. Yeah. Amen. Dog nyame Israel pa. And by extension ye ntiase say o hwe Psalm 78 a. Sene dog kan no. Asaph ne time Asaph de transi nyina na Israel for war apostasy and I say can say atuatie ene wo hawo mu ti ne psalms ni nyina no na a reminder of them say onyankopon na age won na Asaph I think say so here Psalm 78 ene ne ekeka ho ti say 105 no 106 no ye besua na edi animu no they were doing almost the same thing as Deuteronomy. Okay. Moses drew the book of Deuteronomy, no? So, okay, Deuteronomy chapters 1 to 5. Moses recount to all this happenings right from creation. Yes. Sa the see Israel for prince so. Ni Yakopon di omu fe mu adi omu be dru bosha asase na no. Sa. Eno wi no ka kire omu say me de owuo ne nkwa asimu anim. Enti me hye mo say mumfa nkwa. If you say Yakopon be odi ye dru nie. Choose what is good. If you say me nyamaka ya kire mu yi se maka kire mu yi se mu fa papa onyankopon nye mu enante e wo papa mu asodin e ba mu nyina onyankopon de na so twen e justice no e bai nti Psalm 78 ne part pa ne se emra asodin ahodo kind the whole chapter no na o ka asodin ahodo mako a enam so esane se o mu nyame nam nti edu be no mu feel say we are okay no makoya asomden na aba won so the historically no ne no person kire omo ne say monkai tete asem no ne ye nananom faamu asomden a wo mo yeye a beto ye ne no mumma ye nsua na ye nye bi enti that is the historical part of it the faithfulness of God no so say ne do kai no oyi nyame faithfulness upon asomden Israel for ye nyina mu no onyame esan gina ne nokwadie so e de omo esi yie na omakoya asomden na wapke omo aso na de ne kradie e de omo esi yie eno na Asaph epese Israel man no eti ase yo ntina ne na meka ne se o se onyankopon no kradie tu ntwada enti binu mienu ya betina ho ana de bia yakona ya ba na ya tse Israel for no yesu na de atoto ya brabo but we have some say we are repeating the same thing sometimes ya worse enti onyankopon de nu kwede na tu ntwanti say ye pe oyampo na wa hye ne bebem obeba be fa ne ma timinu mienu ye betie na asem na ya ka ho na say ye nka ho si ye di na chuo ye di na chuo na wa hye say obeba bi na obeba yeah then am pese de ya yo medamu nyina asem mu ani nyina aye yen trust na fe yen share Psalm 105 remembering history and the praise of God yen share and also sene or ka kire yen ha Psalm 105 no yen kind nyina but ebe kind some aspect is kind from 1 to 5 6 7 8 no yen share ase munna erade ase mummo ni din mumma won ne ne ye amanmu muntu dwumma no muntu ayeye dwumma no monnwene na nwanwade nyina ho nka mumfa ne din krunkrum nhihye mo ho wona ohwehwe erade no akoma nto wonyam mumpe erade ni nitumi atri kwan monhwehwe nanim da 5 monka na nwanwade a waye na hudwidie ni nanum atemusem no amen patron na me kan dey ni kan kopem 9 no okay mo na kwa Abraham asefo Yakob awoyi mu no ma ono ne Awurade Nyankopon na temo wo asase nyina so okai na pam no dikosida asema ohyema awonto to aso apem no apama one Abraham pameye no ne
nintamwa oka Isaac no amen. Amen. Great. Yɛhwɛ asen so abakɔsɛm bɛn na ɔdwomtofoɔ no afi na ɔkenkan na adusua bɛn na ɔpɛsɛ yɛsua firi saa abakɔsɛm yi mu. Ansa na menka na tifia asɛm na bia bɛboa wo se ade a Onyankopɔn yɛ ne Israel kwagye ho. Okay. All right. Great. Yeah. So the eternal faithfulness of the Lord. Yeah. Abakɔsɛm a ɔka ho asɛm wɔ ha. In this context no ɔdɔfoɔ a wotie mesrɛw sɛne yɛtutu mu no wonte ase yie. Femre na kind the whole chapter no. Sɛne 78 no so ɛsɛ sɛ wo kind the whole chapter no. So here 78 no a na Asaph kasafa asoɔden a Israel for ye wo history no abakɔsɛm mu asoɔden ene kwan a onyame fa so a ɔpon asoɔden ni nyinaa no ogina ne bɔhyɛ so na the faithfulness so eboa wo mo. Psalm 105 believed to be written by David. And so code the same thing. I say oka almost at the chrono. But David did no ni enwanwa wo mu ni say wanka eja no maso oden ho asem. David nso kire nyame faithfulness ene nadoye ene normal power ya ma yen die ama omo. Nenso wanka omobone ho asem. Oka papa normal power mo yo e ho asem. Psalm 105 at the history of the patriarchs. To say Abraham, to say Isaac, to say Jacob. Any Joseph mo, any abaya di besi womo emre no so. Papa womo ayo. Yes. Ndi who compare Psalm 78 to Asaph. Na na wira hudia na history no efa bone ano womo asomode ano mo aye no. Na David nso ka say yenyi nyame aye yenna nase e wa mamu efri se ne nkrofo bia onde ne honhom hye wo mu no. Woman so papa na yen nyina efri Abraham ase. Now yen famra down to us. Ye no na efiba. Se ye betimi ayi nyame aye se me meti we metimi ayi nyame aye se boni bi a me yeti nyame a wankumi a me da so te ase no me ne Asaph ya adwen se oye faithful God. Yeah. Me ne David nso ya adwen was Psalm 105 for say esa ne se mabeji Kristo adie na Galatians for nwoma no eka se ye Abraham asefo na ochiche emanumu Ishmael ne bosheba no Isaac no o chire mu se Galatians 3 se ye free boshe edienum na ya gi Kristo adinti ye saa boshe ma no ese mi nyame aye. So in all areas when I go to the history of God's salvation the Bible ni nyina ye the plan of redemption. I am kwaje ho nhyehyeye from Genesis to Revelation na wom. But ni nyina so apart from 21 books so specifically about history no all the other books no aka so still say na stagidi kan no historical normal atwam ntina 1 Corinthians 10 no e ka say e kro ni nyina to ho say enye yense na ho etime me de me David ya adwen say upon say me gidi say me ye kwanhweni me ye okristoni magi Kristo edi no ene na me free Patriarch Abraham enti no esese me yi nyame aye ewo na ne tumi ene ni nukredi mu yo me da say other Hansen me da say pa yanto aso na fe yenhwe another aspect of it rekai abakosem ne adwensakra remembering history and repentance no so and also Psalm 106 and sister again kind Psalm 106 verse 1 to 3 no na free kind 45 to 48 106 yeah 1 to 3 no munye Awurade aye munna Awurade ase na woye na nadoye wo hoda wan na obetimi aka Awurade maninie na woma wate na yeye nyina enhyira ne won a wokura atemu mu ne die odi asentene ne da nyina okay kan 13 no so o kan 13 na fe wakuri akokan 45 to 48 wonre free ne ye ntem wan twen na gina tu and 50 45 na okaye na pam ma won na nadoye dudu nti oye nti mobro 46 na ma won a ofa won no mum nyina hunu won mobo
47 gye yɛn kwa Awurade yɛn Nyankopɔn na boaboa yɛn ano firi amanaman mu na yɛn na wodin kronkron no ase na yɛmfa wɔyɛ yie nhyehyɛ yɛn ho Israel ne Awurade Israel Nyankopɔn firi titi akyirikyiri kosi da akyirikyiri na ma ɔman no mu nyinaa nsesɛ amen munye Awurade ayɛ amen amen enti ha say yɛnhwɛ another historical your friends event sa nyum tuo yi komaye na particularly in Sawoshe 106 verse 13 see they soon forgot his works and they did not wait for his counsel. Enti etivian samse Nyankopon ado ye ni Israel boni aye. Great. Enti no adusua ben na symphony ben na we nso e twamaye. You see that it was written at the time and that Israel for that so one kwasomo or Babylon and I just wanna no my friend kwasom number and him say omoche kwasom no kakra enti there were some generation be a yeko wo mo e Babylon. Yes, your generation be kra omo kono omo ye nkwala and omo life ni nyina the mentality of slavery omo ni so omo nim a lot about the days na Israel Israel no Nyankopon ye all the miracles na more and yamfa say akola bia ye bone will go through serious punishment bia ya suspended no akola no ba either the parents and as teachers na akola betu akola no for say kai dia do call punishment mu kai wo school yi samre ya ye ma grace period amo asan ba bi no make sure say won't repeat the same and that's exactly what was happening here at that time no Onyankopon nam sam no so kai omo say mon kai dia mo papa no ye mre bi atwam mon kai Kadesh Barnea dia omo ye Onyankopon di mu free Egypt eba the times are omo ye unfaithful and no na this consequences si bae na all kanin nyina no na o twe Onyankopon faithfulness na wom fi say nkolan bi wo ho a ye ko wo mo won kwasom omo nim Onyankopon to me first hand omo ye that mentality of ebi omo they feel beaten say some radio we have no God or say no you do have a God but mon kai dia ma mo kon kwasom mo say mo twe ben Awurade na man repeated the mistakes of mo papa no mo ma history me ka kira mo so bamfa so ma mo any Onyankopon or faithful God o ma mo nko sansem we me je say through time bin so a awofo asafo say spend the time ne ye kire asafo ma ye kire ye busuafo history of how Onyankopon ye conversion baby kura ne ye wo Onyankopon fa ye so wo ye first generation now ye second generation e bia wo manom they don't value what it means to be a Seventh-day Adventist. That's right. Me nana na ko miti true literature way no ko miti abrofo a o convert me papa convert ya bedru me samre and come nana am placing itself in that situation and ka bia kaba now men na mabosomfie bi enti from time to time no we must spend time to teach our children to teach the church say the past history say we serve a God who is a faithful God but he's a just God say wo ye nokrefo mo Nyankopon sane Onyankopon aye nokrefo amaye emre twam no sa na obekuraye na say ye mistakes in so sane ye nananom ye mistake no munya so asotwe no sa na yeso ebenya me da se pa dog amen me da se dog I mean kaka krankan ne de no ho by practical means Onyankopon Oyanyame a unim nipa se ne yete nti o ka kire Israel for ne say if you lie down or wake up so mo daw so mo sorry o ka ansemu yi e kire yen wo ma ene wo mama na o mo nso nka I want to so nyina ene na doc e ka no say we need not forget the normal asisie practically yem famra nso tache kakra most of us ebi kura anye third first generation ya nkasa generation na ya nkasa yewu mu no yemu bebre wo ho a ye wa kwantu mu ye tu kwan bae no sabi ye beda obi akachi ye besoe obi ebi kura nipa no de ye ko ya de bi mu ana say true nipa no ye so ye nan kosi yie in any of the situation no bisa ho say have we soon forgotten how we started have you forgotten se see unya kwan to si utuba akopɛ
Oba no a na tade na me ba here I can recount everything that happened to me. It is a nyame ye madom na me ko fa when you low na yen hye the high. Ibi a we feel say yeah na utimu ye o de say o chen wo bia na. That be remember how God saved you. Emra obi ye obi o ho a ne nkura bere mu kura no yade bia na ye no ye yesinka won tena se kura enduru say. He say wo ho aye den ba umu nipa. Have you forgotten the history of family na free mu no? Have you forgotten say abusuanu mu no na obi kura ye ni obi a odimu bia ba nyame a ye wo wadom eyi we free sa trend no mu a do you use it as a means a wo de hwahwa wo ho ana say wo de history no na wonso wo ma ho brase abanyame mu? It's about repentance. Or say ye kai or say remembering history and repentance. Say no ma ye go school no ye bule wo form 1 na wadwen mu no wo de wo ya menye bia na say wo beduru form 2 na wo refi wo duru form 3 na wo ye the same thing. We don't repent of the things enunti e ma ye ko wo ha mu no. We have to look at it individually. And I'm back in American say first history no e benya so ya brabo man just say na onyankopon e wo enkuta ho die say me kana me ni relationship bia enya hwe ma me onyankopon enam Phinehas ni Moses so temi ya wanwade ma Israel fo no e bia won so ne enam ne obeye bi so ebeboa wa brabo. Sometimes Bible say ye krata nkofo kenkan yen. Sometimes relationship with God needs me mo bi so kra so hwe so to be hu awrade ye ti ne ye na say beboa e say ni nyankopon nya yonkofa na e de hu hwem na nya so wo ya brabo so ansa na nhira no yen say so to nyankopon de na do ye na buru ye bone so ya so be banfa so amaya e say ni nya yonkofa medam nyina asem mo ani na ye onyankopon enham yen to aso na fe yen hwe the parables of the lost vine no and also no ye hwe bibi kakra e was Psalm 80 no as I go back from 1 to 7 no we can 12 no na no so ya hwe sene onyankopon nkrofo Psalm no etwamfoni e de kire see Israel janjofo ya so wa uka Joseph senyanku wa wo cherubim so puehran Ephraim ne Benjamin ne Manasseh enim na ma wo hom ne so na bra beji yen onyankopon ma yensa ne mra na ma wanim enhrema yenyankwa erade asafo onyankopon obubefu etia woman paebo akosi daban wodi nsuo ye aduane ma wodi na wodi nsuo ma onnom ye wodi yen ye ntokwa ma won a wotete yen ho na yen atamfo srestre wo mu 7 no asafo nyankopon ma yensa ne mrai na ma wanim instrama yenkwa amen number 12 no so se adentina wobubu ne ban ma won a wonam kwanso nyina titi no yi amen Right, yeah, infoni asa enyom yi so etwa ekire yen e wo hase especially the context of senior eda onyankopon krofo eni gidi omwo e wo onyankopon mu no ekire. Right, Mr. Makita say so we share another Asaph Psalms no doc di kan say Asaph na nyom ni nyina no eye abobo di nyom a efa Israel for how no mo akom sa bre no it is Psalm 80 just a continuation of 79 78 79 and all the 80 na to so now or the bibia in poetry and I say in literature no your friend no metaphor the metaphor all use no a vineyard and I say be true and or the Israel for no esi ho na or hwefo bi a or hwe be true no now yesu be a similar parable say be true bi obi wo ho ujad be true na okuafo no ni nyankopon be true no ene yen na emu adwumayefo ne na bofo na omo tende but in this case no yes be true no Israel man na historically no or kire wo mo say Israel man nyankopon adisi ho no nyina no
eduru baabi no esane se oman no bo beturo no anje aduane mobe no a ewuwo mu no anje aduane emfiri assassin direct from the source no they were fed with their tears or they were nisuo and a year aduane ediye. You see it's kind of saying say one when tie nyankopon na one fa ne kwan no so senia opese wo ya ubedi didie enso odi nisuo bedane aduane na odi nisuo aye nsuo anom wa abra aduane si ho na nsuo ewo ho. In other words aduane nso yenim se aduane eye nyame asem in the Bible na nsuo eye ho kronkron. If you are not using the word of God, somewhere woman no say nyame ma mo ye bobetru ye bobetru no ya mfa nyame anu mu asem anya aduane ani a ye di nisuo ene be ye aduane adie na ye de ye nisuo ebe ye nsuo anom. We will be lacking the word of God and at the same time lacking the Holy Spirit direction. That's right. And no na Asaph or kachire Israel man no. So we have Numbers chapter 6 verse 22 to 27. It's like if it me I can come Numbers chapter 6. Say onyankopon e de nhiransem bi na Asaph come wasem was Psalm 80 no say wo mu nyankopon on sorry na on restore wo mu restoration. We hear tifia asem no a it's like can kan no a it's a very good heading or the my or say prayer for Israel's restoration. Say ye bobe yesisi true no ye ni aduane ya emu aye ha ye nso ababia I say ye ha ban nyina epo. In other words no ye mu aye ha ewo wiase ye nyame no a wo aduane nyina na yapo no ye ni bibia Numbers 6 22 to 27. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ kasa kyerɛ Aaron ne ne ma no sɛ de mu nhyira Israelfoɔ no nka nkyerɛ wɔn nie. Awurade nhyira wo na wɔnhwɛ wo so. Awurade nti n'anim kyerɛ wo na wɔnom wo. Awurade ma n'ani so nhwɛ wo na ɔma wo asomdwie na wɔmfa ne din into Israelfoɔ so na me deɛ Mishra one. Amen. Amen. We need friend the ironic blessings, you know. Yeah. Sorry, we cry attack. Radishra no man and nim tin and nim. But before Unyame, Yabeka sa blessings we know. Na Yahu say, ye bobi trua, ye muaya ha, ye yame. Na yanya again sachra, it was sa. And semi mu say you could di aduan papa bi afiri nyame ho na say eba saa de a o say nyame onyankopon obehira yen obeti nanimu akire yen obesan de yen asi yie bebi ode yen hyase no na wama yen kwam papa so anante na mu abere bia ye betwe yen ho afiri nyame asem ho na ye be pa mu ye bekenkan animu akire nyame so papa mu ahoden no o say ye de enisuo ne be ye aduane and sometimes God leaves us to go through the experience to realize say you need aduane di. Enti odu we bia na say nyame wakan nani aguso kakra. I say omua yen adentia sometimes when nyaya ma ya anko experience na omo Israel for no ko no a ye hu the value of repentance. Enti Yankopon mi gidi say sa Psalm we no parable of the Lord's vineyard no kire yen say Jesus say many bobe no na mo ne man no ne wotena mimu no obeso abapi na ne wontena mimu no de onso ababia ne wobetwa atwene ti yentena Yesu mu wo nensemu in action and in words na eno na be kire restoration kura onyame wode be maye yo me da say openi hansen why ade ojemre ede acheche mu kama pa de amaye fe yenhwe ne di awieye na fe yemfa nsore yen adisua no so eno ye awurade kesiye wo abakosem mu the Lord's supremacy in history yenhwe Psalm 135. This tag will be kind Psalm 135 no 6 to 12. Yenhwe sene o da abakosem bi atrapo bi edi ne yenhwe adisua betumi asua frimo. Psalm 135 6 to 12 no. Psalm 135 verse 6. Bibiara erade pen oye. Osro ne fem. Epo ne ebunu nyina mu. Oma mununkum free asase so ba. Oyi enyinama osutro. Oyi mframa free ne korabie. Okum Misraim makan free ni paso kosi muaso. Osuma nsenkyerene ne anwawade baawu. Misraim
mfimfini Pharaoh ne ne nkoa nyinaa so Yes. Obubo amanaman pii na wokum ahemfo atumfo Amorifo hene Sihon ne Basan hene Og ne Canaan ahene nyinaa 12 na wode won asase ma se awunyade ode ye ne man Israel awunyade amen. Amen. Yeah, sure de yedidi yedisuan yedimu yi sign na yehu Psalms yi. Psalm 135 my correct perspective say you recount to history. Yeah. Sometimes there's something called national pride. Sometimes nations be brave or more old history send you more tia. Na amo enya GD bi omo enya reshemu bi wo omo said that there was something special about that nation. That's right. More manager rugby match mo New Zealand omo ebeyi wo omo free hapas saying how omo chanting like a kai omo Africa cry will be a team cow tokobi see na ye na we ne di kan ye we enti the psalm no eboa say Israel by extension koma ya yetie nyina no we will avoid these mistakes because sometimes no say omo recount to the history of Israel na omo dwe say the way no strength ni way no ejina Israel no so but Psalm 135 now was starting history no from creation. That's right. Say sa strength ne sa greatness ni way no eyo nyankopon and a free no if or no body then it got to a point onyame power na no the select mu Israel for say monya some big compare onyame be form so dia kire ne ma and say if there was any great things, if there was any greatness exhibited through the history of Israel, it doesn't come from Israel. It comes from onyame no shase ewo creation, and I think say the same way. It's good. Say you best celebrate your kind history. You best celebrate the greatness of the Nema SCC Abrabum, the greatness of Nema SCC Wasafonum, the greatness of Nema SCC. But we will miss the mark if we lose say the greatness no dear or champion greatness no eyo nyame. To your catcher say yes, remember the history, celebrating the history. My history no and guide them, but ni nyina no who say all dear my free history no is because of the faithfulness of God. Amen. Amen. One said, "Nyamaka say onyankopon na no di Israel for chief titi no e kan ho besi na ni sa onyame no ye na ya nyame soso enti menu mi no se ne nyame ye ma Israel ma ye remfi se sa nyame na o kan ho ene soso o kan ho bi o ye obre twam obesa ye bi enti mama ye fa ye ho to so no ye nyame o ni hwama amen. Amen. No question they say the supremacy of God in history ye ka say and they are no kwa na ye de edusua no kra nka ye nwie if you say almost say psalmist no starting or starting free say dog kind from creation now ye can history has no power if you are not using it to guide your present and your future. Ondina Ellen White say we will never ever do anything good, may paraphrasing your kind say or we will always forget what the Lord has done for us. If we forgot, we cannot do anything if we forget what He has done in the past for us. Yes. Near why no actually no yet to say, and let's say, how more young guy said, some is none work dear we know. At the time, I know work no more, which you move. Yeah. But when we did not, when you may have some a war, to me war. Adibom ewo Israel for dealings on your mudili ejina so amomu ani da so say nyame no a waboabo amframa no ewo treasury baby no no atimi yi mframa no free baby wo a ye nim ema no ba no say nyame no a odi esum through Egypt na okun wo mo abakan a ebi ankan Israel ma no say nyame no a omuduru pukoko na no na ani da so nyina asa na onam pomaso etimi ma emu epaye no se nyame no na aduane ni ho na oto aduane firi soro mana na o ma nsuo firi botan mu no se nyame no se ye wo haw mu na onyankopon no betimi ayeden agiye and this is the guiding power of history. Se nyame no na minni hwe minni ani da so bia na watimi ahwe me so e wa kwantu mu a abesi na ene mitimi eka se menso mise bi no se nyame no
say how no ba obejeme in history no unfortunately yamfa no ya ye play football no AFCON ya course we countries are omo history of collecting or winning the cup womu nyina ba fie Ghana empre 9 Egypt empre base and so Cameroon one history no omu gina omu history no so but they are not using the history to guide the present omu nyina bo no aye bibi basa ne ono ye feel say one history ewo mu no office kakra bi no otimi gina so na wodi aso abuild no wo na ekọ omu ani enu ti say ye ba again na meti say na almost relieve the Segrenti War. Is it Kumasi meaning the Segrenti War Basono? Almost just to relieve it. Yes. It's a history. Yeah. But that history, no, how does that lead us to God? Say it lead you to God. Say sound to Kwana yitimini abrofono konya no yidi omusum kunim no. Say na nyame bia omo de nyomo gidi ni say omo nananom eni abosom. Eti omo de say ni munyam no ama no, which is good for them. Yeah, yeso yagi nyame die no. How are we using the historical facts or the aye Bible mu eni yabra bomu individually to guide us in time of trouble? That's right. Say how no ba ehun history we eko nyame ho ana say ye gane kope emwa bia emfiri nyame. That's right. Say so onim history ni nyina ni nyame yoye so how no ba no for some for this is what we are talking about. Timijini sa addition we no enye history keke. The Bible itself is a history. That's right. But Yesuya say the same God who did the historical acts is the same God who does the present and the future acts for us. It really I want to know so am I feeling in change that if you say in history any nyame utimi ye. Yo, amen. Madam Winina say, my dear Penny Hansen, sister again, Dr. Alpha Munina, Madam Wasepa, ye, some mamma Mokana, trading upon Uncle Edemo, a year, a Juma Busia for Monso, ye better Wasepa, Jusia, yet a brono, a Jusia, a tosso, edu na yesia abakosem ahodo a esisi se ne sam ana se nwumtwo de abakosem de ye nwumtwo de kaka Israel for ne onyankopon ayama no de che tumi a onyankopon wo ene se de che se samre no no mo ha mu mpokrampo no mo hwe omochi a omtumi se nyame betimi age omafiri omo ha mu sara na akoye adusian so de ama me ne omie no next week no so ye de etoso Dubako and I de brown say longing for God in Zion would anijina rehwehwe onyankopon wo Sion no na next week ya de ebebro katuani na mema dog enhira so ema ekra na mema ya mompae yera Yesu enam so doye ntia bring na de adusua ema ye nijie ema ye ena wona mwasem so akire se yen kai kwan a odi afa so mre atwam se ye kai your leading so kwan a afa so mre bia na anidaso nyina asa nanso ye wo awrade wo ba mu ma ya e hye ye gidie mden ye kai mre bia ye yesu tie na ya amfa wasamanya adwuma na ehun sunsanso baaye nanso enam so ye onokwa adifo nti wosan bagye ya eboya ma ye twe ho free bone ho ye dawase won sama odi amaye mesre bebre se samre se minia bi tie sa asem yi na okọ haw mu o wadru mre bia odwe se ni da so nyina asa mesro se masanse mi nchichire ne re no nua hu se Bible say onyankopon ono obo ade nyina onyame na ebo onyame na ekura wa bedru samre Bible say ema wo remfi sene onyankopon ahwe so mre atwam no na sa wo kai sansem we nko ampo so onyame na ekura wa bedru samre ya o how bia wom no nyagidie se sa onyame na oda so tiase na o ma ho kwan asane o how na tie bia no obeyi we fremo to aso ne kraye na kan ho abre nyina efisi ebisa we e wo doba Yesu demo amen amen